Besamu akwaba. Badwam TV Badwam Jumadi no so medi de afia amankwa tamaklo. Meda sepa umre no wadaje abribia no de maye intune of Nadom Herbal Center aba. Abena aba wode na ho ofe no se be pushi abodewro aka Nadom nura hodo a womo. Obapa mu akwabe. So ho ye de. Nadom zo ho ye setro konkron no. Ye de nyame ase. Ye de nyame ase. Wada ma ye hwenro no. Ebusia no pay mi ncha kese efi Nadom Herbal Center. Ebro bibia o hwe no pay. Na Nadom Herbal Center ye ne produce nafa X-Vein mixture, nafa X-Vein capsules, and afenso nafa Lady Clean and Nadom garlic bitters. But no pay ye bedi kan free nafa Lady Clean no say na it's your favorite. I small but mighty. We say edwuma nafa Lady Clean airbo no ese weni ese se obe use and so catch them. Na nafa Lady Clean no e woni tuom kama a chese esili ano fe a sawa e hye ho entu be hwe kakra egu asawa nim ohun say na te 100% natural. Yankasa ya haba ni endubra na ye dia yenti no ya ma okoten kakra e dia hye ho to be hwe kakra egu asawa nim na dia hye ahemfie wontumi emfa nso obo no ya haba mo no but when you infection because of washroom and as any panties be and wash yenti when you infection and no chese wontumi use hwe kakra egu asawa nim na we squeeze nsuo no egu enye necessarily say odi be hye ho nti we no 100% natural feminine hygiene wash mitra yankasa ya haba ni endubra na Nadom Herbal Center yakwa ye makotiti ndu haba ni ndu hini e de fan fidiem ahohoro ho ai na kro gina doctor fekukudam e na egina fidie ho de haba aye edroy kama ye wie yenso mpanifo e de stamp esiso se eje entimi nwa ba unko use wie enkonkonye ekira sem bia dabi anope wo hweme infections aja himfie hono mo aboso what treat for so many years ni enko and then I was said to a trap, but more than so on some canafa Lady Clean be a better boy now you saw how in every one more at their mouth. And so some be going in feel in so a goo, sabin sooner a goo no, and then carboni be and a nam, ubu won't say we are nature when come. Abrabomusem anase awachire semuntino ama himfie ho no mo abie ukọ partner ho kwa na ofere kwa koma to yem na muma make sure se wonsa ebeka nafa Lady Clean bi ebehwa aboa na yisa ha ni na efi ho no mo ede ama entna ho ema infections entna ho ema yare enje ni pedua no emoso abra Nadom Herbal Center yadi indu papa se aba edwamanso all the time na meka se bibi sha ase se dan ne ho adi e woni pedane ni akai na hye no so se e wo moje ni mu ente wo se wutu ase enso abegu ahemfie ho no mo ekeka wo nsu a egu a se bi odi nkaboni bi esanso enam no make sure ne se obetu ase because enye de wo hu no physical no de wo hu no wo ahemfie enye no nko am na no e kire wo se bibi enkoye e woni pedane ni ohun ti nsuo a egu enso abegu ho nsuo na egu na den carbon enam no connection no so se ewo moje ni mu na we signs and symptoms a show say bibi ye den enkoye ewo ni pedue ni mu entu be insert we ni all right ni mu me wo se wonom nafa X-Vein mixture and then the capsules nafa X-Vein mixture and then the capsules no say ena tie enti no mixture no nie ena capsules no so eni obetumi the mixture no and capsules no pen so abenom ne separately anyhow abenom na obefele comfortable bia no nom na ento ase emfa ema most of the time bo on infection sana especially man no pharmacy was and can be asha say dan ne ho edi mama wadu say insert be 7 days 3 days ebeko all right na mum no 3 days na chi no 7 days na chi na ebe san so aba because ade na ekoso na wose wutu ase no wonhwe ntu na de mom de wuhunu ofin say no ano no anya no ano no make sure say wo insert eduro no wonnom de ebeko system na kotu ase e de amount e na Nadom Herbal Center atran hu say nsuo no egu enso no begu ahemfie ho a ewo baby efrie de eba entu wo insert we ni nko a enya enough ente wo say wonom nafa X-Vein mixture and capsules no na enhwe ne ntu ase emfa ema me patcho say wo treat ho a make sure so partner so ebe treating because infection there automatic ebe sign automatically it's make sure so we treat you make sure so partner so ebe treating ho na menua ma no say sunsuo no toto say we see panties na ne underwear na say anwa mesra wa to so na enhwembo na emma wo enya infection because emu nyunyu na so hye ne sa obetumi enya infection say enete nafa
eggs vein mixture ene ne capsules e be hwa boa na et infection ase kura e de amount ena me sro se miss de bia me kan se me because e hu hia me pa bo ti se ya wa beto onum ne be 3 weeks 2 weeks so in na ni asha se ko insuo na egu na de nkan body nam no asha se kwa na wagya enso eduro no yare no enya one day ena de bae eye process enya dakro ena bae enti misraw e wo se wunya adaje na wunya ho abotre say 1 month treatment ena me de be ma wa make sure say obedi 1 month ne so pepepe so wu say oh say me sha say me nom ne nka ne jai say no oh ti me yo okay no bona boxes na package sisi wo me so ko obi dem pa heba ne jeze wo sum na gu ho onya sha say onum no say oh say de me hu say me feel okay say nsuo na egu me ne jai aso ho na sha say echi na wo je edu ne no no asan afro system patro edu no me no mo ye no say me hu so treatments and the mouth say ma 1 month ma 2 months am make sure say we be super pepe na one mo do no kama e de amame yendro enye na pharmacy shops and herbal shops e wo krom ha baby ano wo kwa obenya bi atode bi ameka sent na ho e ma yare no enje ni pedua no mo so ansana ope ho promesi be imagine say menua be ma wakogina fiche so okodwonso yonso de ni kwa so okodwonso na wo chem wo sha sesa wo dwonso na wo chem na cheso how ye den aba wo dwonso wi a na cheso obemamu e hyehyew ukojin fiche so kwadwon so abachimachimachimachim say ye den na dwonso no e ma ye beba mpo a insufita bi anase moja bi eya na edi akire misrew mententena won enye hwe ha because urinary tract infections me che UTI and set na also cha hwe doctor be show rubber nti misrew e ma na nyansa e ma na ndu sa stage na ansa sisi a woti menke make sure say won sabe kanafa eggs vein mixture and the capsules na enhwe mboa na yisa ha oni na enfi ho no mo enfa emma yendro enye na okanshi ukwa ache say pharmacy shops na herbal shops say ho nyina obonya yendro ni bi ato e wo ho ye number no e ye 053 11 56 556 053 11 56 556 Okanshi oko Halos Herbal oyendo ni bi e wo ho sanso na Tinatet Herbal ono so Okanshi omuni na oyendo ni bi e wo ho kwa so penafa extreme mixture na ne capsules se dinu na wonka ya wo de freme na menkan chiro na de betima gina phone so na wakọ pharmacy wona ne pharmacist no akọkasa wo kan ha no so chametima chechima chiro no ma chiro edura onuma ebeboa e nafa extreme mixture and ne capsules and afin so nafa lady clean ni ma no ko esesa we de eye ketwa fine cute to bi sha ne bag im na onfa nko no fa nko siesie ne ho eye nafa lady queen 100% natural nko use wie nko nya kira sem bia mesanso esi number no subium eye 053 11 56 556 053 11 56 556 unya bobi obeka so oh ndi obobo so yi de me okay me sorry na me dry na me call nkan ni me ho so any ho me nya discharge but me say infection no it matter now so for so many years obi date me share 2 years 3 years na enda ne ho di so na owo infection no ho sister bi to extreme mission no po anfa we nupa nkan we extreme mission no sister me say me num edro no enima bi eyiba mi nja no mo na edro na ma mi yi sa na mi si da bi e hye ho afa na e da ne ho adi we jadu ma asema banti misra to asonom ena de okoto capsules no eni lady clean no e ka 1 month ni ne ho ato no to da hyehye ho na nso wunim bo modi ansa won sabe ka nafa exv mixture na ne capsules nafa lady clean na be hwa boa na et infection ase e de ama mesanso esi number ni subiom e 053 11 56 556 053 11 56 556 kana hye so say apomodin pa ho yi e ma asetena pa entimi do antena ha o ma yare enje ni pedua no emoso abra Nadom Herbal Center yedi ndu papa say aba edwamanso edase ti bibia ni hobiem debi edase papa panti Nadom Herbal mixture na yete won mo enka no say dia bobo so yi say ya mo dia sumpa o de fa number no the free doctor wo ho bejo so afi ono wo edin komo ma yare enka won hye ho na any infection free ho when treat infection and you the bed e hadrin